स्वास्थ्य शिक्षा लगाया अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी नुम स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ उसा व आखसेकीको लागा थगो फुक लापाखे थथे छखे चोना स्वार्थ लपजुइको अवस्था नैके मागो धया दिगदु वेकल मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाई त खबरदारी पौ छयादिसे स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठ उसा व आखसेकीको लागा थपिनुको लापाखे छखे मोजीको खसा थथे वै त पदमुक्त याता माग यागदु डाक्टर केसी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धराणे थौकने झनाचोंगु आन्दोलनिया सक्ता माग पोंका संस्था भिंके गुया त नेजाकी गुया मेगुल लम्पु मधुको धासे उकिया लागि जाल साजियो भ्रष्टाचार प्रमाणित जुपी पदाधिकारी तेत थथे पद मुक्त यातन सथ्वेका दिला वेकल थिथि खुता ख दुथ्यागो सथ्वेको से पौचया दिगु ख यदि थोख पुमोसा सत्याग्रह लिसे न्याथे जागो आन्दोलन ज्याजो हेतन तयार दोको ख्याचो तक वेकल बिया दिला।